السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی les verbes irréguliers du français، یعنی د فرانسوي ژبې غیر قاعدوي فعلونه. په دې ویډیو کې د فرانسوي ژبې درې غیر قاعدوي فعلونو په باره کې خبرې کوو چې دا درې واړه څه معنا لري او څنګه په پخیزون کې کنجوګې کولی شو او څنګه جملې پکې جوړولی شو. دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. conduire conduire موټر چلول یا driving کول. دا conduire فعل په پخیزون کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. je conduis je conduis je conduis زه موټر چلوم. tu conduis tu conduis tu conduis تو موټر چلوي. il conduit il conduit il conduit هغه موټر چلوي. elle conduit elle conduit elle conduit هغه موټر چلوي. elle ښځې لپاره استعمالیږي. nous conduisons nous conduisons nous conduisons موږ موټر چلوو یا موږ ډرایوینګ کوو. vous conduisez vous conduisez vous conduisez تاسو موټر چلوئ. ils conduisent ils conduisent ils conduisent هغوی موټر چلوي. elles conduisent elles conduisent elles conduisent هغوی موټر چلوي. اوس همدې conduire فعل کې جملې جوړو. elle conduit bien elle conduit bien elle conduit bien هغه ها موټر چلوي یا هغه ها ډرایوینګ کوي. vous conduisez 1 heure par jour vous conduisez 1 heure par jour vous conduisez 1 heure par jour تاسو په ورځ کې 1 ساعت موټر چلوئ. elles conduisent la même voiture elles conduisent la même voiture elles conduisent la même voiture هغوی هماغه موټر چلوي یا هغوی هماغه یو شان موټر چلوي. lire lire معنا لوستل او دا lire فعل په پخیزون کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. je lis je lis je lis زه لولم. tu lis tu lis tu lis تو لولې. il lit il lit il lit هغه لولي. elle lit elle lit elle lit هغه لولي. elle ښځې لپاره استعمالیږي. nous lisons nous lisons nous lisons موږ لولو. vous lisez
Vous lisez. Vous lisez. تاسو لولئ. Ils lisent. Ils lisent. Ils lisent. هغوی لولي. Elles lisent. Elles lisent. Elles lisent. هغوی لولي. اوس همدا لیغ فعل په جملو کې استعمالو. Je lis un livre. Je lis un livre. Je lis un livre. زه یو کتاب لولم. Nous lisons un roman. Nous lisons un roman. Nous lisons un roman. مونږ یو ناول لولو. Ils lisent souvent le journal. Ils lisent souvent le journal. Ils lisent souvent le journal. هغوی اکثره اخبار لولي. Dire. Dire معنا ویل. او دا dire فعل په présent کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. Je dis. Je dis. Je dis زه وایم. Tu dis. Tu dis. Tu dis تو وایې. Il dit. Il dit. Il dit هغه وایي. Elle dit. Elle dit. Elle dit هغه وایي. Elle ښځې لپاره استعمالیږي. Nous disons. Nous disons. Nous disons مونږ وایو. Vous dites. Vous dites. Vous dites تاسو وایئ یا تاسو وایئ. Ils disent. Ils disent. Ils disent هغوی وایي. Elles disent. Elles disent. Elles disent هغوی وایي. اوس dire فعل په جملو کې استعمالو. Je te dis bonjour. Je te dis bonjour. Je te dis bonjour. زه تاته bonjour وایم. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi? تاسو څه وایئ. Elles disent la vérité. Elles disent la vérité. Elles disent la vérité. هغوی حقیقت وایي.